Mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi ngiye kubereka akantu k'ubwenge. Ngiye kubereka uburyo ki wafureshinga video mu gihe uri kuyireba. Mureke twihute tujye kuri file manager yacu. Dore ngiyi. Dore ngiyo tuyigezeho, dore video turayikinika. Ukuntu rero wafureshinga niko video nibyo ngiye kubereka. Urabona ama video yacu ngaya iyo dukinyira kizamo. Dore ngiyi. Noneho rero ikintu ngiye kubereka weka dusibemo video imwe. Dushake video dusibamo imwe muri izi video zacu. Ibintu byose ntibikunze mu kabyara. Reka dusibemo iyi. Urabona ndasibye. Nimara kuyisiba. Okay. Iragiye. Noneho reka dukine iyi video. Hano rero hari igihe iyo usibye nk'ikintu haza video ukamukozeho siyo ikinitse. Uhita umanura video zawe zose hano hejuru muri screen hahera kano kantu murakabona. Kanabereke neza aka. Kano kantu gahise kamanuka muri tableau yacu kikaraga. Aka kantu murakabona kahise kikaraga. Kano niko kakubwira ko ufureshinze video zawe zigakundika zigakinika neza nta kibazo kirimo. Rero niba wishimiye video kanda subscribe.